dedele intsha iyona eyazi ihlonza kanjani kodedela insizwe lapha emva kwami osihlalo Osiyethu simaga inkosi enhle yasebuhleni bokuphakama. Baba umvangeli, abashumayeli, abakhokheli, abaphathiswa bentsha ehlukahlukene. Ngiyabona uNkulunkulu usimemile phakathi komuzi walapha eHlahlindlela. Masi lapha bantwana benkosi sisenkonzweni yabantu abasha. Ngokwamakhathini mina isibongo uzweni igama. Siphathisiwe ke umsebenzi wale region yaseBhodwe. Nabachu Nazareth Baptist Church Youth for Shembe. Okuyimiddle Coast. Kwathiwa imiddle coast ngoba siphakathi kweSouth Coast neNorth Coast. So we are in the middle. Masi lapha ke sibaningi kakhulu. Sisuka endaweni ehlukahlukene. Phakathi kwethu kukhona uhlalo wakule region, wale sub-region, umfowethu Chonco. Khona umfowethu waseNdwedwe South, umfowethu Bhingu. Khona umfowethu uNgobese waseNdwedwe North. Bese kuba khona umfowethu Khawazela weLembe. iLembe umaphumulo ofaka neKranskop. Bafowethu siku national visit. Okubalekile ukuhloniphana. Njengoba kukhona obaba bethu phambi kwethu nomama bethu ukuhloniphana. Inkonzo esoba nayo manje ezobamfishana ke nokho esokucela nje ivesi linye indaba yinye. Ekseni ke sibonile ukuthi ubuholi bwazona kade bukhona bekugcile kakhulu busikhumbuza ukuthi sikumashe. Vele kuvamisile ke thina abantu abasha ukuthi engathi ukukhuluma indaba ungakhuluma indaba mhlambe esoyizwa besicela kuba mhlawumbe iBhayibheli singalifundi sungasitshela nje usikhothele ukuthi uMateyu bani verse bani
so ivulela thina emakhaya ngoba akhona so highlighter siwafunde ntambama manje sifikile emakhaya. Sizocela ke ukuba Nkosazana nenhlayisuthi Nkosazana nenhlayisuthi so ulawula isikhathi. Uma isikhathi sibona ukuthi sesifika sekugcineni ungaphatheki kabi. So ucela nje ukuba ngizowehla ngapha amakhosana asayilungiselela iqale insizwa ngapha ngakimi bese umbhobho athi u2 vele. So umbhobho welapha kosisi bethu ngaphesheya. Vesi linye indaba yinye futhi siyacela ukuba mhlawumbe bazoshumayela abafowethu bese ndele ngaphambili sibalekelani sibayele ukuclasha. Siyazi khona abantu mabeshumayela ukuvuleka amakhabethe ngendlela ehlukahlukene. Okubalekile ungahlabeli umbhobho uma ungakafiki kuwe esandleni. Nkosi bese nikuswina. Ngithe abantu abeze ngaphambili umbhobho awuhlabeleli ungafiki esandleni ukuze sibalekele ukuclasha. Amen. Izani Nabachu oguqile umfana kaMajola ngingwasolundi hlala kahle iThempeli ngokomsebenzi omkhulu ngilapha kule subregion yakwaPinki iThempeli ngiphuma ngaphansi lapha esigodini saseNyulenda ibongozi. Baba Mvangeli baba umzizi abashumayeli bonke abakhokheli kanginibingelele nehamente engcwele ngegama lenkosi yethu uNyazi. Amen. Sisenkonzweni ke bantwana abasha yeNabachu. Kujwayelekile nje ukuthi makuyilesi isikhathi bese sibona ithuba elihle lokuba sizokhuluma lapha bese sifakaze ngoNkulunkulu, kodwa ngiyafisa njengomholi weNabachu ngiqale lapha. Amen. Leli thuba lumusa abantwana benkosi esuphiwa abazali bethu. Amen. Ngiyafisa umusa esuphiwa singadlali ngawo. Khona lento ephambi kwami le yokushutha esijwayelele yokutrend esontweni. Mhlawumbe nabanye bafuna lo mbhobho befunela ukutrend, kade azizile uzotrenda lapha size enkonzweni. Kumkhuhlane osujwayelekile kwaNabachu ukuthi nomunye ubatshela ukuthi ngizongibona ngizovela. Mhlawumbe namhlanje ngenzeka ukuthi bathi ngeke uzovele. Kodwa ngikho lapho ngelinye ilanga abantwana benkosi enkulu esephakameni. Kwakusentabeni endala inhlangakazi. Kwafika umlungu owayeyintatheli ezenkosini ilanga. Maye ifika uyificilele phansi esipontshini esasilusile ngaleso sikhathi kumatrans. Bathi wayesephatheka kabi lo mlungu waseyibuza inkosi yamaNazaretha. Wathi Shembe ngoba ngiyakwazi wena unemizi emikhulu emihle
enembhede ebizayo. Mhlambe kwenzeka kanjani nilale kumacansi olusile ngalendlela? Isithi inkosi la ngizokuphendula wena ngoba uyintatheli futhi umlungu. Ithi ezulwini bangitshelile ukuthi kuza abantu abaningi abadlula lapha balapha ehlahlindlela namhlanje. Ithi kodwa ngase ngicabanga ukuthi kuzosathane laba bantu. Ithi ngifuna ngilele lapha phakathi usathane angangiboni. Ithi usathane ithi inkosi la ngusathane mawuphansi ithi akakuboni kodwa mawuphezulu uyakwazi ukubona. Funa izinto engaphezulu kwethu ngoba usathane uzosibona. Namhlanje kunomkhuhlane enganeni ezincane fanele efunda isikole efunda ugrade 9 afuna ukugqoka umqhele ka1 ka 3.5 ka uzowuthatha ngoba akasebenzi. Umkhuhlane esibhekene nawo esikhathini samanje abantwana abasha ukuthanda ukubukwa bese sikhohlwa ukuthi uNkulunkulu esimlandelayo akakuthanda ukubukwa kodwa uyayibukela ngoba kufanele. Kumele sinikhumbuze ukuthi sikhonza uShembe hayi ngoba ephilisa, asimkhonza uShembe ngoba evusa abantu abafileyo, asimkhonza uShembe ngoba enika abantu imisebenzi, kodwa simkhonza uShembe ngoba efanele ukukhonzwa. Amen. Masikhonza lo Shembe noma kuthiwa kini uphumeka kungadliwe kungekho ukudla ozobuya ukudla ntambama, kodwa kuze ukwenza bese uthi akafanele akakusuya uNkulunkulu ngoba wena uShembe uNkulunkulu ungadlili ungembethe unjani kodwa uhleze uThixo phambi kwethu. Amen. Noma ngahamba indoda engizalayo namhlanje obaba noma ngahamba umama ekhaya wakithi kodwa lokho kobe ngamvimbi ukuthi uShembe uNkulunkulu noma lobo buhlungu ngobuzwa ngoba ngihanjelwe ithambo lami kodwa uNkulunkulu waShembe bohlala bunguna phakathi. Amen. Bantu abasha kodwa namhlanje nikwethina i-national visit le sengathi singahlonipha sihloniphaneni. Lapha nizwile kubalwa onke ama-subregion akhona bahamba nabantu abaphuma nabe endaweni mhlawumbe nabo bazowufuna lo mbhobho phela akusiyivisit kwaPinki le. Siwabekile okaPinki amavikini adlule naliyeka ithuba. Namhlanje sivakashele abantwana benkosi. Azophinde futhi asiwabeke namanje seyiyeza neconference. Namhlanje asiyiqoqeni ivisit yaPinki sazohlala namanye nilithole ithuba. Namhlanje national visit khona amanye amarade ngibona abantu abaphuma le South Coast abeze lapha khona basuka komaphumulo beze lapha. Ngakho kwasiyiqoqeni umuntu ahlale phansi. Ngiyabonga inkosi busene kuzwela. Belelo ocule oyengamandla ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni lokho phambi kwabangcwele umasiswa kumede ngisabathi ezampilo tempeli phansi komshumela umzizi nomkhokhela umzizi Nazaretha ngicela uShembe ngiyagoqa lapha ngimncane angipha amazwi amahle ngizwanike ingane zakhe angangiphi inhlanhla wami ngiyingane encane. Nazaretha kuthiwa ngelinye ilanga nginomndeni beyaManazaretha uma beyaManazaretha ubaba lelikhaya ehlonishwa kakhulu emphakathini ehlonishwa nayo yonke indawo. Ngelinye ilanga ufika usuku lokuthi adlule emhlabeni uma edlule emhlabeni kusala umama nezingane zamantombazane ezimbili. Uma lezi ngane zamantombazane ezimbili isala bese uma zibona ukuthi ubaba zasekho emhlabeni zibona sekungcono ukuthi zenze noma yini. Njengoba ubaba eyikhuza ukuthi bantu abami ibhluke la ekhaya ngeni. Kodwa khona abazali bethu abasithengela amabhluke. Kodwa uShembe esho ukuthi inkosazana ibhluke akagqoki. Athi ngelinye ilanga before abaze angcwatshe esekhaya isidumbu sivuliwe ukuze abantu bezobona. Lo baba wavele wavuka eboxini. Bathuka abantu babaleka wonke waphuma umuntu asala umama. Wathi umama indaba baba wavuka manje.
wathi ngiboshiwe phezulu. Ingane zami beyigqwa amabhuluku ezinyenya la ekhaya. Beyifaka inzipho. Bezenza konke, gcola inwele zamandiya la ekhaya. Okwamawivi lokho. Thina amakhosazana asisabambeki. Angazi kwenziwa yini lokho. uNkulunkulu ashemba sikhumbule sihamba endleleni yakhe. Ugogo hlezi ntshothi unyawo aqonde ngenkosazane. Unyawo aqonde ngenkosazane. Singakuboni uhamba emgaqweni ufaka ibhluku. Isekuseni uyavuka namapijama amade kodwa inkosazane. Cela uNkulunkulu azasikhumbule. uNkulunkulu akhumbule umndeni wami phansi ekhala ngobani. Khona ukuxabana okukhona ngicela ushemba kuqede. Amen. Ngoba umndeni usuhlwana phakathi. Nkosi sisinizwe. Ukuphakama kwami akube kuhle phambi kwamakholwa. Igama lami ngunako kwakhe ngwakaZulu isibongo. Ngowakhona lapha ekhaya. Ngithe lingabe yiphuthe elikhulu ukuthi bagijima abantu. Bagijime kakhulu ibanga sibe sabala ekhaya bese siyathula wesasikho. Besikhona sakhona namhlanje. Nayo izolo besikhona khona lapha ekhaya. Kodwa ngiyezwisa ngiyesamba isifiso sami ngesikhona khona ukuba ngiphakamele ukuthi bangibone kodwa bengiphakanyiswa yona indaba kaNkulunkulu ebengifisa ukuyikhuluma phambi kwamakholwa. Ngiyacela uNkulunkulu angikhumbule njengoba sengiguqe lapha noma ngathi ukuphenduka bekukude nami kodwa uNkulunkulu akusondeza ngalomzuzu. uNkulunkulu angikhumbule ngiphendwe ngibone uNkulunkulu bakhe okungenani ke makukude nami ngalomzuzu ngimi phambi kwamakholwa. Ekseni uyithindile indaba yokuphenduka umshumayeli ngithi angeke ngihlale kuyona. Ngisengayizwe indaba kuthiwa kunomama. Lo mama owayekade kwenza konke wakwenza lapha ekhaya. Esina enza yonke into ehamba nesidlo. Kodwa kuthe ekuhambeni kwakhe emhlabeni wabesenyamalala kuyenzeka kubeneshwa. Uthi mase uhambile emhlabeni unyamalala ungaveli nakubantu bakini. Ungabona noma uhamba ke emgaqweni ngoba uma ukuthi khona ukubona uhamba emgaqweni uyahamba uyotshelani bakini ukuthi ngathi lo muntu wakini umunci endaweni ethile bese beyokuhlenga ngendlela abakuhlenga ngayo. Usuku nephathi elikhulu uma ungeke uzuvele ngisho emgaqweni. Bese ziyakhathazeka izingane zalomzali ukuthi lo nkosikazi wahamba aziwe umthando ushembe emsebenzele kwenza konke. Ngoba ukuhamba kwethu kusezandleni zikaShembe ngempela. Singenza kahle phambi kwenu, sihamba kahle phambi kwenu. Kodwa esandleni zikaShembe silokhu sahlala sababi.
ngoba ububo obuye zizalwa nabo obunye bese siyabenza nathi kodwa okukhulu kunakho ke sifisa ukuba sikuthandaze bonke uNkulunkulu asithandeke noma ke ngalomzuzu ke sengimi phambi kwenu uNkulunkulu angikhumbula ngithandi ngisendabeni yokuphenduka kuthiwa lo mama lengane yakhe ngoba kuhle ukuba uthi mawuhambe emhlabeni kube khona abantu bazosala emva kwakho baqhubekela lenkolo njengoba lesishinza zithi ukuza kwazo lapha ukuba zoqiniseka abazali bethu ukuthi ekuhambeni kwabo ukukholwa kuyoba khona emzini yabo siyacela uNkulunkulu wasezulwini asikhumbule nathi ukukholwa kungabe sekuphela ngathi ke emzini yobaba neyokhokho lapha esikhona uNkulunkulu asikhumbule ukukholwa kuphile kithi nasezolweni zethu eyizayo uNkulunkulu akutshala ukukholwa lengane yakhathazeka yabisiya kubaba mangikhumbula kahle ngathi bathi kwakuyinkosi yesibili noma ngingasazi kahle ngoba indaba zifuna ukufana kaShembe bathi yahamba yayobika inkosi ngifikile umama selokhu ahamba ngimenzele yonke into angaze ngimbone umama ubekwenzela konke ubehamba lapho uyakhona abekhona emgidini abekhona edlweni abekhona kwenze konke kodwa inkosi ekhambeni kwakhe angimboni akabuyi noma ezobonga bathi athi uShembe hayi mntana uyafuna ukubona uma wakhe ekhona na bese athi umntwana yebo ngiyafisa Nkosi yamakhosi nangempela uShembe esimthandazayo uShembe wenza izinto zenzeke uShembe othebizwa noma unguphi bese yakulalela bese yeza kuwe azokuhlenga njengoba kushisa usho umthana zokulala uNkulunkulu onjalo esihlangane ngaye namhlanje siyacela uNkulunkulu abe njalo kithi ahlezi njalo masimbiza bese sondela kithi bese kuza ukukhala kwethu bese esikhumbule bathi ke le ndodana yabe seyikhulumile nobaba wazathi ngizokulanda mfana wami uzobona lapho baba uma wakhe ekhona kwenzeka nangempela wafika uNkulunkulu wayeseyithatha lengane wayihambisa ibanga elide kuthiwa lenkosi ayiligagu owayekhuluma le ndaba waze walingisa wathi yayithi maye isemgidini mayisithe laphuma lazi lashona namuhla wena Nkosi bathi waqaqa usekusuba umuntu ke manje nobe hleli phansi wayesukuma ngoba kwase kusuka umuntu oyiligagu bathi ezwakala lapha yayikhona yezilayo wafika uShembe la indodana wathi uyamuza uma wakho uye lohlala lapha yavuma indodana yathi uyimpela ngiyamuza futhi wenezwe elihle unkosikazi lo wayehlabelela impela ngoba kwakusezogwini la kaye khona kodwa wayezwakala siyacela ukuthi uNkulunkulu lathi sikhumbule ube khona azosizwa ngakho noma sesisekulahlweni ngoba khona ukulahlwa kukhona uNkulunkulu asikhumbule nje ukuthi noma sesikhona lapho kodwa sikhumbule uNkulunkulu asizwe bathi yabe uShembe sethi lalela-ke mfana wami ngoba sewuze kumina mina ngumthetho amaqala onke uShembe ungumlamleli wethu ungumthetho amaqala onke alikho kuye elingathethwa naye lokhosazi webese esezuza inhlanhla yokuba elakhe icala lithethwe akhunjulwe kuthiwa yathi inkosi yamakhosi faka intambo lapha bese lo mama uyamonyula ngisendaweni yokuphenduka Nkosi yethu nomhlaba ngiyacela Nkosi yamakhosi ungikhumbule nami ngiphenduke ngoba kasikwazi ukuba ukuphendwa kukwenzani njengoba ngisho kuthiwa wenza konke nkosikazi nami ngithi ngikwenza konke kodwa mangafika ukuphenduka kimi ngiyacela Nkosi yethu nomhlaba ungikhumbule ongenani ngalomzuzu ngiphenduke bathi wabe seyifaka intambo unkosikazi umfana lona yabisimo yaseyidonsa inkosikazi lena ngoba intambo yayikade iphoswe ingane yayo ithe mayisikhuphuka bakhala nabo ayibafana nayo bathi hawu kodwa mngani wethu waluhleni nathi asambeni sonke hayi uthe mayekhuphuka base beqala bayakhuphuka labo ayi wabona ukuthi eyami lengane
eyami lengane angikwazi ukusikhipha nabangaka wabeselula izandla walula inyawo waqhwisha bawa labantu wabese nayesewa uma ewa lo mama usiyamtshela inkosi ithi mfana wami into ehluphela uma wakho wenzile kahle wenza kahle kodwa ukukholwa bengekho kuye wanamhlanje noma sesesihogweni esehlalile kodwa ukukholwa kube kude naye ngisho esemkhumbulile uNkulunkulu kodwa ukukholwa kwakude naye wanqaba ukuphuma nabanye esihogweni ukuphakama kwami bekusendabeni yokuthi inkosi isikhumbule sibancane sibabi sinje kodwa uNkulunkulu asikhumbule bese siyaphenduka ngesikhathi sakhe ngokuthanda kwakhe wena wasezulwini angingadli ithuba kodwa ngase Hlahlindlela ngazi noma ngikhuluma ngishilo yini ngiyabonga inkosi ibusise izwilayo amen umuntu ofuna uzoshumela nawo umbhobho uzoza nawo umbhobho zokunga ingelosi yami ngesihlabelelo 18 amaqhawe Ketela amaqhawe ngikhetha inkosi yasebuhleni loguqile ukwanele wakaDeyi ngisabatha izampilo thempeli ngaphansi kukomshumela umzizi nomkhokhela umzizi amen Nkosi yamakhosi Shembe nyasilwezulu uqabadele bombela stimela simampondo langa lamalanga abalothale bahangula nyanga yezulu thingolo makhosazana siqu sesihlanu nyazilwezulu phambi kobuso bakho Shembe ngizoyicelela Nkosi ukuphila nyazilwezulu kuthi Shembe baba lokho ngizokhuluma kube ikona okuzophilisa abantwana bakho kungabo kusuka emqondweni wami amen Manazaretha ingcwele sendabeni enkulu siyabonga lethuba esiphiwe sinabachu kuba sisukume sibongele kuShembe sikhulume ngemsebenzi onyazilwezulu Manazaretha ingcwele ethiwa kwakhona umama lo mama enomntwana wakhe osebenza erenki oshayela amatekisi langalimbe lo mfana
eserenki elele emotweni qhamuka abantu bezoyihlasela badubule imoto ingene emotweni ishaya amawindi ishaya yonke into nezihlalo kodwa lo bhuti asinde lo bhuti athuka ukuthi engabe kwenzakalani eselele ebusuku uqhamuke unyazi lwezulu lumbuze luthi mntanami engabe uboneni lapha emini erenki athi lo bhuti ngibone baba ngidutshulwa kodwa ayikho inhlamvu engenile kumina jabula wena oh ngaboniyo awo mhlaba ngeboya unyazi liphinde limbuzo kwesibili lo bhuti lithi mntanami uboneni emini ithi baba ngibone ngidutshulwa kodwa ayikho inhlamvu engenile mina imbuzi inkosi yamakhosi ithi ngokucabanga kwakho engabe lokhu bekuqonda ukuthini aphendule bhuti athi angazi inkosi yamakhosi athi njengoba mntanami umakho njalo uma ngisentabeni umhlangano eKhenana ubefika ngivunulela azogida phambi kwami nasebuhleni mama Nazareth ubefika azongida ngithathe isinqumo sokuthi ngithathe isidwaba lesumakho angidela ngaso kube isona engikuvikela ngaso mama Nazareth ayingcwele sicela ukuthi shembe azasikhumbule nami angikhumbule ukuthi njengoba sonke sihlangene lapha ehlahlindlela uthi ushembe azasikhumbule mama Nazareth ayingcwele cela ukuthi kwehlikela ngezansi inkosi busenikuzwile siyabonga yezombo ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bama Nazareth unyazi lwezulu amen sibingelela ubaba uMvangeli obaba bashumayeli omama bakhokheli nehamente yonke engcwele egameni lenkosi unyazi amen xolise kancane nje umkhuhlane uthanda ukungiqala kodwa ngizobonga leli thuba lokuxoxa indaba eyodwa uthe kwaba usihlalo bashaya ivesi libe yelinye bese sikhuluma indaba eyodwa ngizocela ukukhuluma nje indaba eyodwa kwabangcwele kaShembe eyinkulunkulu nokuthi ngivezele abantu mhlawumbe nongaqondi ukuthi kulokhu ukukholwa esikhona sikuphi futhi senzani ngineminyakanyana noma kweminyaka engatheni ngilapha kulokhu ukukholwa bengiwumuntu okholwayo njengezingane zonke kube ukuthi uShembe uNkulunkulu ngokuthi nokuthi kodwa khona indawanyana bengaze ngayiqaphela ngekithi lapho ngiqhamuka khona lokho engizokhuluma ngizocela ukuthi nomunye umuntu ayiqaphele akayibheke ukuhamba kwakhe ukuthi uhamba kanjani ngoba sisezulwini lapha esikhona beke ukuthi kube nezehlo engehlelayo njalo makwenziwa izinto zalapha kuleli bandla ngingaqondi ukuthi kwenzakalani emgidini magidwa bengibuya mnisho wangasenalo sengizengane eshobe eliqoshiwe manje
elinezinto zokufaswa la ukuze ngilifase ngingabuyi ngaliphethe konke lokho bengakuqondi kahle ukuthi kwenziwa yini. Ngifuna ukuthi nomunye umuntu kule nkonzo sikuyona akhumbule ukuthi uma elapha khona basuke bemthumile. Kulonyaka lo ngibone isimanga kusukela amasuku esithatha uhambo oliya entabeni engcwele eKenani. Njalo la kufike kulalwe khona kungakalalwe ehomisi kusalalwa la ngase ikuphi sesibukweni. Yebo. Njalo la kufike kulalwe khona mina bengifike ngivele ebusuku mase kulalwa ngihlanye. Ngiphenduka ukuhlanya ngivuke ngikhuluma izinto engaziwa nenza izinto engingazazi kwasamina uqobo. Okunye ngiyakukhumbula ebengikwenza okunye ngikukhumbule. Kuse ngathasa kuthatha uhambo qhutshela. Kwazi kwaba ihomisi. Nayo kwenzeka into efanayo. Ngangise dokodweni ke ngelinye kunyaka omunye odlulile. Ngisukume netende lonke ngibuye ngishayeke phansi. Uthwe kwahle Mkhize. Ngixolisa angibangi ngisayithaza ngumntwana kaMkhize ngisuka kaMaphumulo eJabulani Temple. Hayi kuthe kulonyaka makungenza ngase ngiyafunga ngathi shembe mawukuthi lolu hambo oleKenana lo ngifanele ngiyagcina ke namhlanje. Ngizokholwa ngenye indlela bese ngikuyela ukuhamba lolu hambo ngoba luyangihlanyisa. Hayi sivuke ngakusasa sithathe lolu hambo sifike eKenani sikwenze konke bingelelwe intaba kwenziwe yonke into bese ngiyahamba ngekhaya. Mangifike ekhaya ngifike khona bese ngithi ake ngifonele umshana lapha kule mthandazo wesabatha kuthi kuhle ulalele ulenze ungalaleli nje ungenzi konke okukhulunywayo la kufanele sikulalele sikwenze ungabikho esingakwenzi ngoba sisuke sesikhipha ezulwini. Uma sengifikile ekhaya hayi ngifike bese ngithi ake ngifonele umshana ngimbheke ukuthi konje yini abethe uyayidinga. Lo mshana ke wavele nje wahamba ebusuku wahamba wayothwasa waba yisangoma. Manje uma ngizomfonela ngikhulume naye ucingo alungeni kuyena lungena esangomeni simthwasisayo bese ngimfonela ugobele bese ngimfonela umshana mangimfonela umshana bese ucingo lubanjwe ilogobela athi hawu Mkhiza uphathwa ngithi mina angiphathwa ngani athi yena kade ufika amakhehla linda athi angokutshela ukuthi asekhathele wena ukholwa wedwa la ekhaya. Lenkolo awuyibikile lenkolo futhi awusibizanga thina siyathanda nathi ukungena kule nkolo ongene kuyona. Awusibizile futhi awuyibikile ukholwa wedwa. Njengoba kade uhambile entabeni engcwele njalo thina uma sesifika la kuphunyulwa khona sibuyele emva sikushiye bese uqhubeka wedwa ngoba sikwazi ukufika entabeni ngoba awusibikile. Ngathula ngabuka ukuthi hawu njengoba ngisuke ngihlaya nje ngisuke sengingedwa konke lokho kwenzakalayo ngisuke ngingasenabo abantu abangibhekile. Ngihlalelwe lo msebenzi wokuthi kufanele ngiye ekhaya ngoba ekhaya lithi umkhizi wonke alikho iNazaretha. Le ndaba yami yodwa yiyo nje yokuthi la njengoba usuke uze lapha uqaphela ukuthi
ulethwe obani bafunane ngoba manje njalo basuke bezokukhipha. Ngicela ukwehlela ngezansi inkosi iphusisene ekuzweni. Ngiyayikhetha inkosi enkulu Hlahlindlela. Ngicela khunga ingilosi yami ngehlabelo 234 evesini lesithathu. Bonke Ngiyayikhetha inkosi enkulu Hlahlindlela. Banazaretha ingcwele nomntwana oguqile. Unombali omkhonazi. Sabatha izama impilo. Ngiyabonga Shembe, ngiyabonga inkosi ezinomhlaba. Ukuba khona kule ndaba esehlahlindlela. Banazaretha ingcwele enkunkele lapha umntwana omncane novalo ngiyasaba. Ukuba khona kule ndawo ngoba khona abantu abadala kuyakube ngcono mase ngamakhosazana 625 isifundisana ngokuyiphatha singamakhosazana kumele siphathe kanjani. Mase khona abantu abadala ngalelo valo lelo. Ngiyacela ngeshembe ukuthi inkosi ungangiqeda uvalo ngoba ngizocela sengikhuluma ngeyikho. Banazaretha siyabonga kushembe kumema kulomuzi. Ngibonge nami ukuguqa kule ndawo. Banazaretha uthi uNkulunkulu thina boshembe siyakwazi ukuthatha sikubeke phambi kwabangcwele ukhulume. Sinike umsebenzi kaNkulunkulu ukhulume. Kepha sikuthathe thina sikuphindisele esihogweni. Ngiyacela ke shembe ukuthi inkosi nami ukuqhamuka kule ndawo ngabe ukulahla kwami. Ungabe ukukhishwa kwemndeni yami ezulwini. Ngicela ke shembe ukuthi inkosi ungikhumbule. Amen. Amen. Banazaretha ingcwele ngizokhuluma indaba ibe yodwa. Banazaretha ingcwele kuthiwa kunobaba oyine umthandazo ayi wasefunda umthandazo iphatha inkonzo kwase kuba mnandi saziyo lo baba ukuthi hayi mase iphethe inkonzo hayi abantu aphuma bonke bengcongcoza ukuthi hayi ubani ozoyiphatha inkonzo. Thoba iphatha inkonzo Banazaretha lo baba uthapha qeda khona noma ubani esho ukuthi awuyakhuluma lo baba. Siphakama inkosi yasithi Banazaretha ingcwele unqumalo akazikwazi ngezulwini. Abantu amangalo uthi hayi bonke ngoba bekhuluma kahle ngoba kwenze njani. Baba nemibuzo eminingi njengoba Banazaretha nasingayibuza. Manje lo mntwana ophamile wakhuluma kamnandi uthi mase khuluma nje ezulwini ngabe sekwenze njani. UNkulunkulu Banazaretha ethi
unqumala akaye ezulwini abantu abafana noNqumala abaye ezulwini ngoba uNqumalo yena ukhulumela ukuthanda ushumayela ukhulumayela ukuthanda shuma ukhumalo yena akalikhulumanga iqiniso mina ngifuna iqiniso ukuthi mayikhuluma maNazaretha ngiyacela ushembe asiphe ukuthi sikwazi ukukhuluma iqiniso uma sikhuluma sibike sisho imithetho abantu ekumendlela bahambe ngayo maNazaretha singamakhosazana kuningi esibhekana nako ngiyacela ushembe sikhumbule ngoba nako 25 emathempelini nakubani Nabachu nayonke indawo shembe sitshela nako July kusiyasithanda masiphume entanda asiyala sitshele lokho nalokho kodwa thina masiphindele emakhaya siphinde senze ukwethu uthandwa yithi sikhohle ukuthi ushembe uyasithanda singamakhosazana ngoba hlale sibona singamakhosazana ukuthi umgidi mangabo umenyezelo inkosazana phuma baba phuma ubani kepha khethwa thina ngoba Nazaretha thina siyingilosi sikaNkulunkulu kepha kulesikhathi samani yayingazi ukuthi ngempela sizoba singamakhosazana simbethe ngokweqiniso yile nansuka mangabe khulunywa emathempelini sitshelwa kuthiwa inkosazana kumele ngabe iluka ngamukeni lezamandiya angimele ngabe yenza lokho lokho ushebe maNazaretha mayithi akayifuni makhosazana usoyesazi ushebe ukuthi usholo ini maNazaretha ubaba wavela komnye mama sekhuluma kuyena ethi njengoba lo mama ekhuluma yena wasedlulisela esipholi wayesesho ukuthi ngale olizayo uyabona ukuthi la emhlabeni amakhosazana ngasekho amakhosazana akasekho amakhosazana athi maqhanqa impi aseyikhomba ngemina emibili ibisiphela yonke thina ngoba esikwenza la emhlabeni phambana nemithetho kaNkulunkulu wena ufanelwe yaphakama ngesabathi yakhuluma bengeziwe inkonzo yakhuluma yasikhuluma yasingaze ukuthi kanti seyonile ezulwini kuthi mayifika ekhaya sidlule emhlabeni kanti yoludlule emhlabeni khona ethi mayikhuluma kwase nyatheleka abantwana bakhe nayingazi ngiyacela kushembe ukuthi makhona la ngone khona cela ushembe azangithethelele abese ngikhumbule imndeni yami elephansi nomhlaba ngoba ngibone maNazaretha ukuthi sebumnyameni ngiyayibona umzima ngibithwele ngumntwana ngiphuma ngihamba ngiyethempeli nabazali bami engathanda sisontweni kepha nginethemba ukuthi ngelilanga ushembe dobenza imangaliso zakhe abantwaneni bakhe nami uyongikhumbula ilanga inkosi busane izulu ya lithanda ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha uNyazi amen
lo mfana oguqile owakangobese Sibongo ngithi kusendwedwe emzini waseNgqalabutho kumkhokhela uMachiliza. Amen. Khonze ezinhle sisenkonzweni yabantu abasha. Ngiyafisa kodwa ukuthi uma sisenkonzweni yabantu abasha, uma sinikezwe umyalelo ukuthi sikhuluma indaba kaShembe, uma kuthiwa ivesa libe linye indaba ibe yinye, akungathi indaba iphakathi bese kuzwakala usufunda iBhayibheli, kungezwakala ukuthi indaba iphakathi bese kuzwakala usuhlabelela, ngoba inkonzo isuka ingeyofakazi alibonga igama likaShembe. Manje zinsizwa zakithi kakhulukazi nina eniphathisa umsebenzi kaShembe, izolo bekade kukhona bebengaphambili mhlamba abanye sebegcotshiwe. Uma izinto ezifana nalezi singayikhuzi lapha ematempelini kuzohamba khambe lezi ngane kuJuly nakuOctober zithi mayifika phambi konyazi zifika zenze lento engafanele ngabe sayenza uShembe bese yadumala ngazo. Amen. Ngelinye ilanga ngixoxela indoda engizalayo. Ithi le ndoda engizalayo khona indoda yayumshumayeli ezweni lakithi. Eyagcinisa umvangeli lapha ePhameni le yabulawa izingane lapha eMatabetulu beyishisa ngomlilo. Lelo cala linze lathethwa yinina makhathina ngithi. Nakhipha inkomo nezimbuzi ngoba uShembe eseshila ukuthi fanele kuthethwe icala likamvangeli uDladla, kodwa abanye basola. Abazange baze banikele. Basola abanye. Kodwa sisendabeni kaShembe uMajola akhulume ngaye athi ngisho ngahamba uyise noma ngahamba unina emhlabeni kodwa lo Shembe uyohlala uNkulunkulu. Amen. Ithi indoda engizala ikhuluma ngendoda yakwenzamisa ezweni lakithi izikhonze ezinhle. Ithi le ndoda yakwenzamisa yayinhle elisuthi nje kulobu umNazaretha ikholwa. Lensizwa yakwenzamisa yayisifikela isikhathi sokuthi ihambe emhlabeni idlule. Ithi kwasekwesikhathi lapha inkosi langa ihleze esihlalweni ubaba omkhulu esehambile. Bathi uNzamisa wathi mayisehambile emhlabeni wathi mayifika ezweni ufica lamadoda amabili ubaba omkhulu nenkosi langa. Uthi ubaba omkhulu uNzamisa usufikile uthi ngiyabonga ngoba sengifuna ukusebenza ngawe ezweni. Ithi inkosi langa hayi mina uNzamisa ngisafuna ukusebenza ngaye. Ayisaphikisana lamadoda asezweni. uShembe bekade ekhona izolo weinsizwa nezintombi zakithi. Yilo khona namhlanje. Amen. Obekade khona uShembe izolo ilo khona namhlanje. Nizobona uShembe eshintsha izinto ebekade zenziwa uShembe obekade khona izolo efaka abantu esihogweni namhlanje nalosa khona usazobafaka abantu esihogweni. Uzodelela wena esontweni ungayilalela indaba kaShembe ungawulalela umthetho kaShembe akuthatha uShembe akufaka esogweni ngoba uShembe wakhuluma ngesihogo samaNazaretha. Uthi baba ngizala ngelinye ilanga inkosi langa emzini wasePhameni yakhuluma abahleli bangabafana. Uthi thina baShembe sakwazi ukuthatha umphefumulo womuntu usubeka esandleni athanela ukuqeda nje ukuthi angcwatshwe agqitshwe emhlabathini. Uthi umphefumulo bese subuyisela esidunjini iphethe imudlezwa. Bakhona abantu esontweni. Le ndoda yakwenzamisa athi mahambe ephikisana ubaba omkhulu nenkosi langa sekuthunywa isithunywa zikhonza ezinhle ukuthi azihambe ziyobheka uNzamisa ekhaya ukuthi beyiNazaretha ngempela yini. Ithi inkosi langa emzini wasePhameni umuntu umbona esontweni ngokuthi usehlubile ngokuqala sole eqala. Uthi baningi abahantu engihamba nabo eningilandela amaNazaretha. Uthi wathi into engiphatha kabuhlungu ukuthi angazi noma siya yini nane ezulwini.
ithi inkosilanga umuntu mayendla isuthi engenazi isikosha sibomvu engenazi isikosha simnyama engenayo injobo uthi lo muntu uhlubukile njobe usenjobeni nje enhlala isuthi wena wasina esikoshini amakhosazana wabala ushahembe uthi amakhosazana nemvunulo engakanani afanele namakhosazana manguJulayi ayisine yonke imigidi yasezwini ebese kuyila umhlangano kaShembe uqala nina amakhosazana niyaye noma nixoxa indaba lapha kwaMpompi bakhona abantu esontweni uthi ka unzamisa uma ngabe sebavumelene kwasekhishwa inlosi uthi hamba uyobheka ukuthi unzamisa eboxini lakhe sikhona yini isikosha sibomvu sikhona yini isikosha simnyama ikhona yini imvunulo yenjobo uthi yahamba imizuzwana emincane ingilosi yathi mayibuya yabuya yamfakazela unzamisa ukuthi beyinhlali suthi yalapha ekhaya zinsizwa zakithi sikhona isikosha emabhoxini ethu yebo amen base unzamisa wayesiyavuka esidunjini sakhe ngoba uShahembe enguNkulunkulu ayibonga inkosi wathi umvangela uNdladla engumshumayeli ethemba yena esegotshiwe somvangeli wasegotshwa le ndoda kwenzamisa yabo umshumayeli yashumayela ivangeli ezweni lakithi lakugcwala namhlanje amanazareth amaningi ezweni lakithi alibonga igama likaShembe Nkosi busisene kuzwile amen hayi hambisa lapha umpopho makhathina Kadika ngivangele ithuba ikhona umpopho ngivangele Nkosi hingiluthuli kangadem ngathathathwa Siyabonga abantwana bahle basezulwini